Davno, u dalekoj zemlji, živeo je mudar kralj po imenu Solomon. Ljudi su dolazili iz svih krajeva sveta da čuju njegove mudre presude. Bio je poznat po tome što je prozreo probleme koji su zbunjivali sve ostale. Ali čak i najmudriji kralj suočavao se sa izazovima koji su izgledali nemoguće rešiti. Jednog dana, pred njega je došao zaista srceparajući slučaj. Dve žene su stajale pred Solomonom, obe tvrdeći da su majke iste bebe. Beba je bila sićušna i nevina, a njena budućnost je visila o koncu. Svaka žena je strastveno branila svoju stranu, prepličući priče o ljubavi i gubitku. Bilo je nemoguće reći ko govori istinu. Sudnica je bila tiha, ispunjena tenzijom, dok su se svi pitali kako će kralj odlučiti. Posmatrali su Solomona, nadajući se čudu mudrosti. Nakon pažljivog slušanja, kralj Solomon je progovorio, njegov glas je bio jasan i čvrst. Pozvao je mač. Donesite mi mač, naredio je, i podelite živo dete na 2 dela. Dajte po polovinu svakoj ženi. Kroz gomilu je prošao uzdah. Kako je mudar kralj mogao predložiti tako strašnu stvar? Sigurno, ovo je bio okrutan obrt, oluja nepravde. Ljudi su mrmljali, šokirani njegovim rečima. Verovali su da ga je njegova čuvena mudrost napustila u ovom teškom trenutku. Kako bi prava majka ikada pristala na tako strašan čin? Ali onda se desilo nešto izvanredno. Jedna od žena, lica ispunjenog užasom i suzama, uzviknula je. Ne, gospodaru, molim vas, preklinjala je, drhtavim glasom. Ne povređujte dete, dajte joj bebu, samo neka dete živi. Njena ljubav prema bebi bila je toliko jaka da bi je radije potpuno prepustila nego da je vidi povređenu. Želela je da beba živi, bez obzira ko je podiže. Druga žena, međutim, nije rekla ništa. Jednostavno je klimnula glavom, očigledno zadovoljna idejom o podeli deteta. Mirno je pristala na kraljev strašni predlog. Nije joj bilo stalo do bebinog života, samo do toga da dobije svoj pravedni deo. Znalatski osmeh je dotakao usne kralja Solomona. On je prozreo oluju zbunjenosti. Dajte živu bebu prvoj ženi, izjavio je. Ona je prava majka. Sud je kolektivno odahnuo sa olakšanjem i strahopoštovanjem. Solomonova mudrost je ponovo zasjala sjajno. Žena koja je istinski volela dete pokazala je svoje srce. Bila je spremna da se odrekne svega, čak i sopstvenog prava, da zaštiti svoje dete. Njen nesebičan čin, rođen iz čiste majčinske ljubavi, odmah je otkrio istinu. Ravnodušnost druge žene dokazala je njenu prevaru. Ova priča nas uči moćnu lekciju o životnim olujama. Ponekad stvari izgledaju strašno, nepravedno ili čak nemoguće. Možda se osjećamo kao da smo usred vrtložne oluje, nesposobni da jasno vidimo. Ali, baš kao kralj Solomon, često treba da pogledamo dublje od onoga što se prvo pojavi. Prava majka nije pokušavala da pobedi u bici, ona je jednostavno delovala iz mesta duboke ljubavi i istine. I u tom trenutku, oluja zbunjenosti se razbila i pojavilo se sunce istine. Život će nam bacati mnoge izazove, testirajući naše strpljenje i naša srca. Kada se suočite sa poteškoćama, setite se ove priče. Nemojte biti prevareni površnim izgledom ili oštrim odlukama. Ponekad, put ka ponovnom pronalaženju sunca je kroz dela iskrene brige, žrtve i nepokolebljive posvećenosti onome što je ispravno. Prebrodite svoje oluje iskrenim srcem i uvek ćete pronaći svoj put ka svetlu. Pretplatite se na Srbijan Repo za još legendarnih priča koje nas uče večnim istinama.